Rero bakunze wa Samusozi TV nizera ko mumeze neza, bibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kugira mukomeze kubona amakuru ku gihe. Rero amakimbirane abera ku isi ahitana abarenga ibihumbi 21 ku munsi kubera inzara. Oxfam, umuryango mpuzamahanga wita ku kurwanya ubukene n'akarengane, Oxfam muri raporo nshya watangaje ko ibibazo by'impfu ziterwa n'inzara kubera amakimbirane abera hirya no hino ku isi ku kigero gikabije cyane. Raporo yashyizwe ahagaragara n'uyu muryango ukorera mu Bwongereza ku munsi w'ibiribwa World Food Day wizihizwaga ku wa gatatu, ivuga ko abantu bari hagati y'ibihumbi 7 kugeza ku bihumbi 21 bashobora gupfa buri munsi bazize inzara mu bihugu byugarijwe n'amakimbirane. Raporo yiswe intambara y'ibiribwa Food Wars yakozwe nyuma y'isuzuma ryakorewe mu bihugu 54 byugarijwe n'amakimbirane, igaragaza ko muri rusange abantu bagera kuri miliyoni 281.6 bafite ikibazo gikomeye cy'inzara. Ntabwo ari ibyo gusa, kuko Oxfam igaragaza ko aya makimbirane yabaye imbarutso ikomeye yo gukura mu byabo abagera kuri miliyoni 117. Oxfam yashimangiye ko amakimbirane atari yo ntandaro yo guteza ibibazo by'inzara gusa, ahubwo ko impande ziba zicyamiranye ziri gukoresha cyane undi muvuno nk'intwaro yo guhagarika imfashanyo y'ibiribwa, gufunga imiyoboro y'amazi n'amashanyarazi. Muri Nzeri, ibigo bitatu bikora ibikorwa by'ubutabazi byatanze umuburo ko hatagize igikorwa isi izahura n'ikibazo cy'inzara izaba amateka muri iki kinyejana. Nyuma y'uko hadutse intambara yo muri Sudani ndetse n'iyo muri Gaza, kuko zatumye umubare munini w'abaturage baribasiwe n'ibibazo by'ibura ry'ibiribwa. Emily Fari ukora muri Oxfam mu rwego rw'ibiribwa n'umutekano mu by'ubukungu yagize ati: mu gihe amakimbirane akomeje kwiyongera isi, inzara yabaye intwaro ihitana benshi, ikoreshwa n'impande zihanganye zihonyorana amategeko mpuzamahanga. Emily akomeza avuga ko ibibazo by'inzara bigaragara ko biri kugirwamo uruhare n'ababikora ku bushake, kandi bikarushaho kugira ubukana ku bantu bakennye ibiribwa. Abagera kuri 1.2 miliyoni muri Gaza, 83% byabo bakeneye imfashanyo, ariko kandi ntizibasha kubageraho. Yagaragaje kandi ko hejuru ya 3/4 bya miliyoni muri Sudani bafite ikibazo cy'inzara kubera ingaruka ziterwa n'intambara ikomeje kubera muri iki gihugu, bigatuma n'imfashanyo z'ibiribwa zitagera ku bazikeneye, kandi ko bishobora kuzagira ingaruka no ku biragano bizaza. Amakimbirane akomeje gukaza umurego hirya no hino ku isi. Si ibibazo by'inzara ari guteza gusa, kuko agira n'ingaruka ku mihindagurikire y'ikirere, ihungabana ry'ubukungu n'ubusumbane. Mu bindi, Oxfam igaragaza ko harimo n'ibiza biterwa n'imihindagurikire y'ikirere nk'amapfa n'imyuzure, izamuka ry'ibiciro by'ibiribwa ku isi, umwaduko w'ibyorezo bitandukanye, ndetse by'umwihariko intambara y'Uburusiya na Ukraine nayo yarushijeho kongera inzara muri Afurika y'Iburasirazuba n'Amajyepfo. Oxfam yasabye ko isi ishyira imbaraga mu gutuma intego z'iterambere rirambye, zivuga ko muri 2030 hazaba haranduwe ubukene n'inzara zibasha kugerwaho.
yahamagariye imiryango mpuzamahanga harimo n'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano gukurikirana hakurikijwe amategeko mpuzamahanga. Abo bose bakomeje gukora ibyaha byo kwicisha inzara abaturage. Rero ngiyi akaba ari inzara yugarije isi muri rusange, kandi bakanavuga ko miliyoni 27 cyangwa miliyoni 7 bashobora gupfa ku munsi bitewe n'inzara n'amakimbirane. Rero ngaha akaba ari amakuru mwagezweho na Samuzosi TV. Mbibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo mukomeze kubona amakuru ku gihe. Thank you.